Harapan si Bontot buat ayahnya Siti Yulayu. Mungkin bagi sirah banyu mata orang berarti apa-apa. Jajalkan di posisi coba rogoen hati, rasa kaget rasa disakiti. Buat Bapak Hajat, Ibu Hajat sekeluarga, buat Bapak Komar, Ibu Rodaci, buat masyarakat Jati Seleng dan terkasih semuanya. Anggoneng Cantika pengantin Rasul, buat Rafa Production Soto. Tangisane wong lanang ora sembarangan, yen wis nangisi cinta bukti tanda ati banget lara. Sing sirademen aja mikiri kita karena kita siap terima asal siap bahagia bagian kita sing marah. Mungkin bagi siang banyu mata kita orang berarti apa-apa. Jajalkan di posisi coba rogoen hati, rasa kaget rasa disakiti. Rafa Production Shopping. Buat Neng Cantika, buat ayahnya Siti. Tangisane wong lanang ora sembarangan, yen wis nangisi cinta bukti tanda hati banget lara. Rafa Production. Losno mana udah ge wong sing sirademen aja mikiri kita karena kita siap terima lara. Asal sirah bahagia bagian kita sing lara. Mungkin bagi sirah banyu mata kita orang berarti apa-apa. Jajalkan di posisi coba rogoen hati, rasa kaget rasa disakiti. Buat Neng Cantika ayahnya Siti kerabat Yulayu, buat Bapak Hajat dan Ibu Hajat, Bunda Alvin Kang Bongas, sungguh berbersama. Terbikin spesial buat wong haram tua rekis. Tangisane wong lanang ora sembarangan, yen wis nangisi cinta bukti tanda hati
sing senok bener aja mikiri karena hati banget lara asal senok bahagia bagian kita sing lara mungkin bagi sirah banyak materi kita orang berarti apa-apa jajal ganti posisi coba rogohan hati rasakan dan rasanya bisa gitu buat pemainnya Siti buat wong Karang Jumaritis buat wong Bungas buat wong Jati Selekitang terhibur selalu bersama 100% asli Putra Banjaya. Tangisane wong lanang ora sembarangan arja najan nangisi cinta bukti tanda hati banget lara losno mana udah ge wong sing senok demen aja mikiri karena hati banget lara asal sira bahagia bagian kita sing lara senajan beri banyu mata lena orang berarti apa-apa jajal ganti posisi coba rogoan hati rasakan dan rasanya bisa